Ponovno Brač ulazi u prvi plan kada su u pitanju biciklističke ture, biciklističke utrke, a jedan vid ovog turista. Dakle, radi se o biciklističkoj utrki koja je jedna od 4 biciklističke utrke u Hrvatskoj koje su svjetskog kupa. Dakle, jedna vrlo bitna biciklistička utrka, jedini svjetski kup u Splitsko-dalmatinskoj županiji se održava u jednom malom gradiću Sutivanu na otoku Braču. Dakle, to govori samo o snazi organizatora i o jednom entuzijazmu koji imamo u Sutivanu. Dakle, oni su počeli projekt Bike and Bed Friendly, mi to podržali, prošle godine su imali jednu manju utrku Hrvatskog kupa, sad su krenuli na svjetski, apsolutno ih podržavamo, a sve u sklopu našeg programa razvoja cikloturizma, gdje smo razvili infrastrukturu preko 3.500 km staza, kartografiranih, označenih na terenu, imali smo prezentacije u Rimu, u Trstu, krećemo na 2 sajma, Frederikshafen i još jedan u Italiji i idemo paralelno s tim sa edukacijom, odnosno sa certificiranjem, oznakama kvalitete, bike and bed smještaja. Sve to kako bi razvili cikloturizam, koji je oblik turizma koji je posebno interesantan za predsezonu i podsezonu i koji je na nje još posebno dodatno interesantan zbog toga što pruža mogućnosti razvoja lokalnog poduzetništva, dakle, a to nam je iznimno značajno. Mi ćemo do kraja godine nastojati završiti sve staze, tako da mislimo stvarno napraviti veliki efekt, a mislim da se efekti već sada i vide. Početak je 3. mjeseca, zapravo ide turistička predsezona svojim ritmom, ili što očekujete? Pa očekujemo rekordnu turističku sezonu, imamo odličan booking, naravno ako geopolitička situacija ostaje kako je.